Emakhosini ngiyabingelela Mathongo. Ngithanda ukunibingelela kakhulu namhlanje nizobukela nje indaba ezinhle engiza nazo zokuxwayisa nokufundisana nje ukuthi empilweni impilo ihamba kanjani. Namhlanje ngithanda ukuthi sikhulume ngokuxabanisa izitha abantu abahlangene ngegama lakho. Uthola ukuthi izinto zakho azikulungeli ngisho emsebenzini. Kunabantu abahlangana behlukana ngegama lakho ukuthi izinto zakho mazingayi phambili. Kunabantu oyothi noma usuhlanganisa into uthi ufisa ukwenza into ethile, uthola ukuthi into yakho izomasana ihlakazeke nje, sothi uhlanganisile uthi khona into yami engifuna ukuyenza ephumelelayo letha impilo yakho, phakamisa impilo yakho. Uthola ukuthi kunabantu abakubuyisela emuva abangafuni ukuthi izinto zakho ziye phambili. Namhlanje ngithanda ukuthi njena ake sikhulumeke kakhulu nje ngalokho ukuthi ake sizixabaniseke manje izitha zakho zithi zihlangene ngegama lakho bese zixabana zona zihlangene zizodwa sizihlakaze. Ngalokho kuyokusiza kakhulu ukuthi uxabanise izitha zakho ngoba yonke into sokuyiplana. Uthola ukuthi mhlawumbe uplana nomuntu ohleka naye othi umuntu enizwanayo naye. Uplana into ukuthi ngifuna ukwenza u1 no2 ngosuku olukuthi nje kule nyanga njena nje ngifuna ukuhlanganisa njena impela nje ngifuna khona into engifuna ukuyenza njena. Uthola ukuthi umngani wakho uhleka naye nje kanti yena vele lento oyikhulumayo iyamcika ngaphakathi ukuthi wena kunezinto eziphumelelayo eziyaphambili empilweni, uyalungisa ngempilo yakho. Anyanye kwayibona lokho ke othi uyakwenza, ahamba yokhuluma nomngani wakhe ngapha eceleni ukuthi uthe ufuna ukwenza ukuthi bese behlangana ngegama lakho bese behamba bayovala lento le othi ufuna ukuyenza wena ukuthi iqhubekele phambili. Uzugcina usubona ukuthi kwamali le othi uyayisebenzisa ayisebenzi kwayibona ngoba yonke lento othi umuntu uyihlanganisile imali uplanile ukuthi ufuna ukwenza into ukuthi kwayona imali mesana ihlakazeke uqobo. Umuntu kumele ngapha eceleni wena ukhuluma naye yonke into ngoba umtshela ukuthi uzitshela ukuthi phela umuntu ohleka naye, umuntu olungile empilweni yakho, yena umuntu okwazi ukukhala kuyena, ukwazi ukubeka zonke izinto zakho ezingaphakathi kuwena ezikuhluphayo enhlizweni. Kanti uhleka nawe nje yena uhleka ebusweni kuphela, ngaphakathi ngalesikhathi usuke ukhuluma wena ukuthi hey ngifuna ukuthenga ukuthi nokuthi nokuthi, akathandi inhlobo ngaleyo nto oyikhulumayo wena, ubhubhile ngaphakathi uthi nje ngizoke ngibone. Ufanele-ke nje emva kwalokho-ke sikwazi ukuthi silungise izinto ngoba ayikho into nento othi uma uyenza ingaphumeleli. Yonke into nento osuke uyenza isuke kunesidingo saloko ukuthi ufanele kuye makhosi. So kunesidingo sokuthi ufanele uqhubekele phambili ngempilo yakho ngoba wonke umuntu empilweni unezinto aziplanayo ukuthi ngenyanga ukuthi ngifuna ukuthi ngibe nginalokho. Kahle kahle izinto uyaye uziplane unyaka usawuqala ukuthi kulonyaka amaplani ami ame kanjena u1 no2, uma ungaphela nje lonyaka sengikwenzile lokho kokubili engicabangayo ngiyobe ngihambe kahle empilweni. Uthola ukuthi uzothi uyayiplana lento lena ingayi phambili. Kanti manje kunabantu abahlangene ngawe. Uthola ukuthi emsebenzini mhlawumbe bayafisa ukuthi emsebenzini bakukhuphule esikhundleni. Abelungu bakho bayakuthanda bafuna ukuthi bakukhuphule esikhundleni okusona. Uthola ukuthi abantu abazukuthanda nhlobo emsebenzini, uphenduke unyanyeke ebantwini uthi moza abantu babe behlangene ngegama lakho bengunduzela bekhuluma, uthi mawuqala uqhamuka batshuruze babheke phansi babheke eceleni. Kanti manje bebehlangene bakhuluma ngawe ukuthi wena usutshela ukuthi ungcono, wena usuthi ubelungu bathi bazokukhuphula esikhundleni. Hayi sizoke sikubone lokho. Kufanele sifunde ukwazi ukuthi empilweni yonke into oyenzayo kusuke kunabantu abangayithandi. Ngifisa ukuthi namhlanje abantu abasondele eduze sihlakazeni izitha, asingabi into yokudlala abantu. Uthi umuntu umthembile ukhuluma kahle naye, utshela ukuthi lo muntu angaplanisa impilo yakhe iqhubekele phambili. Uthola ukuthi umuntu ukubuyisela emuva, akakufisela impumelelo empilweni yakho. Wena konke okwenza udonsa kanzima, akukho nje omesane qashuke nje kube lula. Ngalokho-ke sokufanele ukuthi ake sizihlakazeke lezo zitha-ke manje ke zihlukane nawe. Ake bathi abantu bebecabanga ukuthi bakuplanele ukuthi nje sifuna ukuthi nje simguqise phansi nje akukho lutho azolenza.
babone uphumelela khona kunjalo bekhona bona bethi bazobe babone behlangana behlukana ngegama lakho sivele ishabalale yonke le nto bavele bakukhohlwe kwayibona umuntu acabange into amesana khohlwa ukuthi kambe bekuyithi kunento ethile efanele ngimenze yona umuntu ogcina ethi nje hayi ngizokwenza izohamba ngiye kumasibani nje ngiyothaka siqede yonke le nto yakhe athi uyayenza vele kuhlakazeke konke athi ukuthi uyakwenza uthola ukuthi uthandana nomuntu wakho kuhle umuntu wakho ukufisela impumelelo umuntu wakho ukufisela ukukushada ngabe umuntu wesilisa uthola ukuthi umuntu wakho niyathandana kuhle uyafisa naye ukuthi niye phambili nempilo kodwa uthola ukuthi uyenza akwenzeki akuphumeleleki kona ukhona abantu abamelene nawe kuleyo mpumelelo yakho abangayifisi ukuthi iqhubekele phambili abayibuyisele emuva yonke into uthi uyayenza bayibuyisele emuva sithi ke thina ke ukusebenza umsebenzi ofana nowenkukhu ngoba phela inkukhu njalo yona iqhwisha egcineni isingabonakali yonke lento kade iyenza ngoba akukho kunqubekela phambili usuku usebenzele emuva nje njengenkukhu ngalokho kufanele sisukume-ke sizilungiselele izinto ezifana nalezo ukuthi abathi behlangana ngegama lakho wena uzihlakaze izitha ngalana ukuthi akuhlakazeke yonke into abathi bayihlanganisa ngegama lakho bajikelane bodwa bona baxabane bona bebodwa banukelane ukuthi izinto zabo zigcine sezijika seziphenduka zigadle kwayibona abanikazi bazo ngoba phela wena usuke ungekho cala usukulenzile usuke ungonanga lutho kumuntu kodwa kunabantu abamelene nawe ukuthi abafisi ukubona ngelinye ilanga uphumelela isikweletu lapho usazi awazi nokuthi uxabene nobani awazi nokuthi wone bani mhlawumbe uthola ukuthi umuntu ophansi ongakuthandi ngisho ukukhuluma kanti manje kunabantu abakumele ababhizi nawe ukuthi nje sizoke simbone kwasona leso sikhundla athi uzosithola ngeke asasinuke sikhona thina ungaze kuthathwe yena ngobe ubani asizilweleke izinto ezifana nalezo-ke sizame ukuthi siyilungise ukuze phela yonke into ihambe kahle empilweni ngoba akekho umuntu ongathanda ukuphumelela empilweni sonke sila emhlabeni nje sila ngenxa yokuthi siney'nhloso ezithile ney'mpumelelo ezithile esifisayo ukuthi ngelinye ilanga sizibone nathi impilo yethu isisimeme isiphapheme sibizwa ngezinto ezithile sesinezinto zethu ezithile uthola ukuthi awufisi nakuba isigwili nje kodwa ufuna ukuphila nje impilo ekahle oyi-afodayo nawe sukumani-ke nize kumakhosi ukhwashubeke sizihlakazeke izitha ehlangene ngegama lakho ngiyabonga kakhulu endaweni lapho enizobukela nikhona ngiyanithanda nje kakhulu umakhosi ukhwashube eThekwini eMgababa indawo ngiyatholakala ku-Facebook ngiyatholakala ku-WhatsApp ngiyatholakala ku-TikTok iyafoneleka futhi inamba yami ngiyatholakala ngasona sonke isikhathi ngifisa nje ukunitshela nje ukuthi ngomhla ka-10 March ngizobe ngilaphayana eSoweto eProtea Glen eGoli ngiyafisa kakhulu abantu babe befona besho izinto zabo abazidingayo abafuna ukuhlola bavulelekile futhi bangafika bezohlola bonke abantu bavulelekile nje bangafona babe bebuza for more information ukuze ngibe ngibachazela nabakudingayo kunye kuningi bangabe befona njena makhosi.